esonele namini thembekile mninimandla wonke akekho njengawe baba uyigcwele Nkosi yezulu uyigcwele siyakudumisa siyakhonza baba ekuseni nje sithi akekho ofana nawe akekho njengawe sisize moyingcwele sihambe nawe uhlale nathi uNkulunkulu ikhathi zonke baba kuyo yonke indlela esihamba kuyo yiba nathi Nkosi Sathani ubeka amabhomu amaningi endaweni moyingcwele ubeka abatraphu moyingcwele ukuze ababethina baba wethola amandla egameni kaJesu senzele umusa sihlanze njalo Nkosi silungise njalo baba moyingcwele silungele wena Nkosi silungele izulu lakho egameni lenkosi Jesu nayi inkonzo enhlambuluko esingena kuyo moyingcwele sihlambulule ngaphakathi nangaphandle baba moyingcwele sinhliziyo yakho sinike moyingcwele inhliziyo yakho evuma konke moyingcwele okuvela kuwe dwala laphakade sibongile ke baba nanti izwi lakho liphilile ngamadoda lesihlanza lesihlambulula njalo egameni lenkosi Jesu. Thank you Lord Jesus that you are king, you are the only one who died for our sins and you rise from the dead. We glorify your name, we magnify your name, my heavenly Father. We exalt you, Jehovah. We exalt you, my Lord, because you are the creator of the universe. There is no other God before you, Lord. We will serve no other God before you, Lord. You are worthy for our praises. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy, my Lord. You are holy. You are holy. We magnify your holy name because your name is above every name. You are the creator of the universe. You are the creator of heaven and earth. My heavenly Father, we glorify your name. We humble ourselves before you, Lord. We magnify your name. Your name is greater than any other name of this world. We exalt your name above everything, my heavenly Father, because you take us from one dimension to another dimension. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Sibongile ke moyingcwele thatha indawo endleleni hamba nathi endleleni yonke egameni kaJesu. Kuze kube phakade naphakade siyakudumisa moyingcwele. Take control in this place. Take control in this place, oh Father. Take control in our life, Jesus, because you are the King. You are the only one, my heavenly Father, that rise from the dead, sitting in the right hands of God. Thank you, Father. Thank you that you died for our sins, oh Lord. We accept you, Lord. We allow your Spirit to operate in our life in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. There is no other God that will save. We'll save no other God before you. You are worthy for our praises in Jesus' name. My heavenly Father, take control this time in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Sicela uzosplita ngenkonzo yenhlambuluko in Jesus' name. Amen. Amen. Sacela sikuthula amadolo. Sizenze inhlambuluko. Jesus. Jesus. Ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho yesula iziphambeko zami ngobubele bakho obukhulu ngigezisise ebubini bami ungihlanze esonweni sami ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami isono sami siphambi kwami njalo ngonile kuwe wena wedwa ngakwenza okubi emehlweni akho ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho ukade ukwahlulela kwakho bheka ngazalelwa ebubini umame wangithabatha esonweni bheka uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo ngihlanze ngehisophi ngihlambuluke ngigeze ngibe mhlophe kuleqhwa ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo owachophozileyo
fihla ubuso bakho ezonweni zami wesule zonke izenzo zami ezimbi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami ungangilahli ebusweni bakho ungangamuki umoya wakho ongcwele uyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho ungiphase ngomoya ovumayo khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho nezoni ziyakuphendukela kuwe ngikhulule ecaleni legazi uNkulunkulu wensindiso yami khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho Nkosi vula izindebe zami ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho amen and amen. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sihlanze njalo ngomgcwele kakhulu kulesi sikhathi esikuso sihole eqinisweni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Baba ukuthi uma siholwa uwe ngcwele ngeke salahleke endleleni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Baba
ngiyabonga, haleluya. Ngisayithanda inkosi, haleluya. And futhi inkosi nibusisa, amen. Uthi nibe sendlini yakhe, haleluya. Umnandi ukuhlanganyela for inkosi, amen. Bangcwele sisaphila esikhathini sokugcina kuprogram kaNkulunkulu yasezulwini, amen. Izoyenza Corinthians chapter 14, amen. uNkulunkulu bazalwane inkolo uye wayidesigner, wayiprepare, wayidedela ebantwini bakhe, amen. Wenza wazoyirepresenta ukuthi inkolo ifuna kanjani, haleluya. Ingakho I don't think uJesu waphila emhlabeni engenawo umoya wakhe, haleluya. Umoya umshiya masika sesiphambalweni, haleluya, lapho esekhala khona. So inkolo kaNkulunkulu bazalwane imele ukuthi silwele esithina abangcwele ukuthi sihlale sinomoya wakhe kuzo zonke izinto, amen. Ya ngoba umoya wakhe ungumoya oyingcwele, kusho ukuthi kumele silwele ukuthi sihlale singcwele njalo. Ungabikho ilanga lapho usuke khona mawuzibona ukuthi awudlala kahle, kumele uphenduke, haleluya, ukuze izorepresenteka yonke into yakhe ngokwehlelo lwakhe, amen. Ngoba sizofunda u1 Corinthians uzosichazela yena u1 Corinthians ufunani uNkulunkulu kithi. Glory to Jesus. Udumo lonke kuye, inkosi ibusise. KwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 26. Isihloko sithi indlela yokukhonza kwebandla. Verse 26. Kunjani pho bazalwane, uma libuthana yilowo nalowo uba nehubo, noma isifundiso, noma ukwambula, noma izilimi, noma ukuhumusha, konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Konke bakwenzelwe ukwakhiwa kwebandla, konke bakahlangene sihlangene ngaye and naye akhona, haleluya. Kuzombuleka lokho uma naye ekhona, amen. uNkulunkulu bazalwane azange ayenze inkolo, kusho ukuthi from the beginning umuntu azalwa ukuze kube ilanga lokugcina kokuphila komuntu emhlabeni, uNkulunkulu in charge, amen. Kodwa kubantwana bakhe yibo abamamukelayo bese sikabanikeza yena futhi, ngoba lo moya uNkulunkulu umoya wakhe, amen, uyakubo. So laba bantu nabasebahlangene ngaye ekhona futhi naye uveza lezi zimangaliso zama-gift wakhe awaveze, ngoba labantu bafana nalo moya wakhe, baphila njengalo moya wakhe, amen. Bese uzowambula lezi ziphiwo ngenxa yokuthi baphila ngenxa yalo moya oyingcwele, amen. uNkulunkulu, haleluya. Isonto will never be a program. Glory to Jesus. Ngisho kuma worshipers ngapha, we don't just sing because ngingumsinger, haleluya. We sing because the moya uyangipushelela ukuthi ngisinge. I'll just to sing, ngoba I'm good if ne voice or ngiyakwazi ukusinga or nengoma eziningi, cha. Hallelujah. Amen. This is not a man's product. That is why if usojwayelane naye kakhulu mawuvakasha kwamanye amasonto uvela uzwele ukuthi cha ngisebhizinisini, igama likaJesu, haleluya. So masingabi njalo bazalwane endleleni yenzindiso kaNkulunkulu, amen. Ngicoleleni ngakababingelela abacala ukuza bakhona abacala ukuza abangcwele abacala ukusivakashela nangusisi lapha.
nivakashe ekhaya. Hallelujah. You are at home. Hallelujah. Bazalwane, nivakashe ekhaya. Ngosibusise. Hallelujah. Ehleka kuvakashwa lapha. Uzibuyisela ku-origin yakho. Amen. Akuvakashwa uzibuyisela ku-origin. You are not becoming a stranger. Mawuze emkhoneni kaNkulunkulu. Amen. Ubuyela back to origin eyalahleka ku-Adam. Mawusindiswa or uya endlini kaNkulunkulu. Amen. Ngoba it's not all about nobody la, it's all about God. So kumele fuze yena ngakho konke. Hallelujah. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. So masihlangene sibuthana abangcwele, kumele kwambule lezi ziphiwo zambulwa ngoba sibuthene kanye naye and naye ukhona ngaphakathi kithi uyasifundisa ukuthi simkhonze kanjani. Ingakho even umfundisi athi eshumayela lapha angasashumayeli le plan ayiplanile ngoba kusuke sekukhona yena umnikazi weplan. Athi cha labantu ngiyabazi namhlanje bafuna ukuthi bezwe wena awubambe leyo program yakho kele ukunikele yami. Amen. Yonke into from beginning to the end uyenze wayiqala wayiqeda wayiprepare lesonto uzile wazoba example wabonisa ukuthi kumele umuntu aphile kanjani ahambe kanjani abe neciniso. Hallelujah. 27 verse 27. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu badedelane omunye ahumushe. Yes. Verse 28. Kepha uma kungekho ohumushayo kathule bandleni azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu. Kulawo kulena sisaba nesikhathi maybe basishumayela ngelila sicoce lapha ku chapter 12 ukuthi isilimi bazalwane i-gift isilimi. Hallelujah. Ukhona kumele bazihumushe naye la ukho i-gift futhi. Amen. Kodwa nawo unazo so ubhabhatisiwe ngazo zezakho. Hallelujah. Angeke ngithi njengoba ngibhabhatiswe ngazo kumele ngiyozipha abanye abantu or ngibafundise ukukhuluma ngezilimi. Cha, sebenza kanjalo. Ingakho ngithi program yakhe. Amen. Yonke into worshiping kushumayela konke kwesonto kwenziwa ngaye. Uma sikwenza ngokuhlakanipha kwethu or sesiye ezikolweni ukuthi sifuna ukuba elegant speaking better, that we are doing it for ourselves, but mase kusebenza yena akuna better. Ingakho ngithi most of the time to other Christians uNkulunkulu akabheka ama qualification when it comes to ukubusisa. Doesn't look at your qualification. uNkulunkulu azangenze nama qualification, akezanga nesikolo. Amen. Wababusisa yababusisa usazobabusisa. Hallelujah. Without any qualification. It's all up to you. That is why I say faith. If faith is the key master, yokuvula everywhere lapho kufanele khona ngoba usebenzisa yena awune faith. Amen. Nawune faith usebenzisa yena amayamaka ingaka kathokozi ngomuntu ongena faith. Ngaba umzalwane every day wenze konke iBhayibheli ithi uthokoziswa ngumuntu okholwayo. Finish. Amen. 29 verse 29. Yes. Abaprofeti ke kukhulume ababili noma babe bathathu abanye bakuhlole. Verse 30. Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona kathule ukuqala. Yes. Verse 31. Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke balulekwe bonke. Yes, 32. Verse 32. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Yeah, Verse- abaprofeti bazalwane, indaba yabaprofeti is very critical and is very dangerous. It is the one that causes a division in many churches, in many homes. Misebenzini is a dangerous thing ngoba prophetic into ekhulunywa nabantu abanganamoya oyingcwele. Amen. Abasebenziswa umoya. Hallelujah. So it's a very very dangerous
gift ngamanye amagama. Hallelujah. Ngoba even the prophets abakaNkulunkulu bayaba sesimeni sokuthi sitha sibahlasele acabanga ukuthi kusesemoya kaNkulunkulu kanti sekuyi enemy is in control. Hallelujah. Akhulume athi uthi uNkulunkulu kanti cha, the enemy is in control. So the enemy uses the prophetic kakhulu. Hallelujah. Usebenzisa yona. We need to be careful as ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngeke ngasho last time ngathi prophetic you must connect it with the word. Amen. YakaNkulunkulu kumele ihambe nama-fruits kamoya ingcwele, ingabi i-prophetic ye division, discouragement, condemning. Hallelujah. That is evil. Lezo sezihamba noSathane. Amen. Accesses uNkulunkulu ziyakondema. Ingakho even the true prophets basebaletha umlayezo uNkulunkulu abanike umlayezo, kukhona izinto angazivezi uNkulunkulu. In sometimes uNkulunkulu usiba nesimo lapho angavezi ukuthi who is that person, kodwa asho ukuthi kwenze ukuthi kusuke kunguNkulunkulu ngoba akaxabanisi. Amen. AkaSathane ayaxabanisa. Amen. Hallelujah. Amen. So prophetically you must be very careful when it comes to that gift of prophetic. Uma ungazani nayo izokudukisa, iklahlekise, icabanise noNkulunkulu. Hallelujah. So kumele sihlole bazalwane kakhulu kumele sihlole umoya woprofeta ngoba uSathane udume ngawo. Hallelujah. Udume ngawo umoya wani woprofeta. 33 verse 33. Ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyalo, kepha ngokuthula, njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Emabandleni onke abangcwele. Kulesikhathi siphile esikhathini amabandla kabangcwele awasekho. Hallelujah. Akuthula. Sesibona nama-product kaSathane a-operator ukuthi uNkulunkulu kodwa uJesu blasphemy. Hallelujah. Sibona ku-operator into zikaSathane bese sithi uJesu. Mara lelithi emabandleni onke abangcwele. Hallelujah. Emabandleni onke abangcwele. Amabandla onke awasekho ngcwele ngoba athathe izinto zawo a-editha kuleli Bhayibheli as-implementa ukuthi zisetshenziswe contradicting the will of God. Hallelujah. Baba against umnikazi wevangeli, then abusekho ubungcwele lapho. Bazalwane uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Ngeke ngamchaza last time. Emkhulu kangaka angafuna ukusubmita kumuntu. Hayi bazalwane. Engaka kuJehova bazalwane sibeke ebholweni lingaka. Phela lela bhola uNkulunkulu into engaka. Kusho yena nokalibamba sonke emhlabeni. Amen. Manje angathi amkhulu kangaka phinde futhi azofuna ukusubmita kumuntu oyi-one. The one spirit. Mkhulu kakhulu. Hallelujah. Manje bazalwane uthi Moses ngidedele ngibabulale bonke ngicela nation entsha ngawo. Ngoba indalo yakhe, hallelujah, siyenzelwe ifaith ukuthi sisindiswe. Uphila ngiyabona yesisaphila. Mara mase sisindiswe sesenzelwe i-extra favor. Kulapho kumele ke thina manje siyenzeni sisebenze ngamandla ukuthi siyamthokozisa. The way amkhulu ngakhona. Hallelujah. Phela thina senzele ukuthi asayi sokugwini bazalwane. Then thina kumele senze ukuthi vela sayi sokugwini phela. Amen. Asisayi bangcwele. So God cannot submit to nobody. And God cannot be equal to the devil. There's nothing in the universe ongayilinganisa noJehova emhlabeni wonke jikelele. A to Z akekho into engalingani. Ayikho yabona the way asmart ngakhona zangafuna ukuba nento engalingana naye. That's why even us as Christians, we don't know him. Level yokumazi is limited. Siyamangala njalo. Amen. Kuthi hawu baba, kanti ungithanda kangaka. Hawu baba, kanti unamandla kangaka. Asimazi. Amen.
manje asimbekeni kulevel akuyo manje singamdingi ukuphila sibehlisele phansi khulu kakhulu. Haleluya. 27 verse 37. Yes. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungowomoya, makaqonde ukuthi lokhu engililobela khona umyalo wenkosi. Makaqonde kusho ukuthi uPaul usho uthini? Yabona umfundisi makazoma la kunevesi uJesu athi labantu laba mangabe mina lezi zinto engizikhulumayo ngizikhuluma ngoba zivela kuNkulunkulu. Uma bephila right bazo understand ukuthi lezi zinto ngizikhuluma ngoba zivela kuNkulunkulu. Yabona uJesu ibeka kanjani? Uma bephila ngendlela yasezulwini bazo understand ukuthi lezi zinto azikhulumayo ezakaNkulunkulu. noPaul usaphendula lelo verse uthi uPaul lapha yena mabaqonde mabangabe bangabaprofeti ukuthi lezi zinto ezikhuluma ziqinisile. Ngempela mawunomoya kaNkulunkulu uyaconnecta kumuntu onomoya kaNkulunkulu. Haleluya. Niyaconnecta ngoba ninomoya oyi-one. Ingakho lama verse ambura bafana nalaka Jesu nangale kuJohn. Amen. Hallelujah. John chapter 7 verse number 38. Verse 38. Kepha uma umuntu engazi makahlale engazi. Verse 39. Ngakho-ke bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. Verse 40. Kepha konke bakwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Konke bakwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Ikakhulukazi bazalwane sidukiswa ukuthi sisuke singasanamoya oyingcwele. Ngoba if you can dig deeper about that verse kuJohn 7, uJesu ukhuluma ukuthi uma kube umuntu ongasinoNkulunkulu nina niyosho kanjani ukuthi amen nanina inoNkulunkulu? Ngoba kusho ukuthi is a blasphemy. Amen. Lo muntu akanaNkulunkulu, akanamoya oyingcwele, usebenza kaNkulunkulu. Bese nina nithi amen ekubeni akukingdom error. Ngamanye amagama usho uJesu ukuthi uma niphila right nizoba nalo moya, lo moya lona uzokhona ukunilidela eburightini bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto. Amen. Injalo bangcwele siyabonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. Haleluya. uJesu eyinkosi bazalwane, asimenzeni abe inkosi njengoba eyinkosi, ngoba he will never be other thing. He will be remaining God. Noma senzani senze thina kumele sikwenze, we need to be complete to him. Amen. No matter kwenzakalani bazalwane, mina ngaphila kanje kwele verse lithi umuntu ehlale engazi makahlale engazi. Lingaba amagama leli verse lithi kumele ube ku peace in life. Hallelujah. You must be in peace in life. Hayi ukuthi mawuhlala ungazi. You must be in peace in life and be holy before God. Uzokhona ukuthi yena ngesikhathi afuna ukukwenza ngaso anything afuna ukuyenza kuwe ayenze, ngoba ungubani? uNkulunkulu. Asimdesignanga and we don't know him. Amen bazalwane. As I was saying, asimazi definitely yena uyasazi, and he knows our end, he knows our future, he knows what do we need, sifunane emhlabeni, yini esizilangazelelayo, kwazi nezinto ezizosibuyisa. So ukusindiswa kwethu kuyikukhanya kwethu ukuthi singabi ngabantu abahamba astray ngabantu bezwe solahleka. Haleluya. Mzalwane utaphuma labiziwe la somewhere kube khona igrief kamoya oyingcwele ukuthi umoya wami wangathokoza besibuyele esontweni. Amen. Oluhlala endlini. Haleluya. Ukukhombisa ukuthi uconnected nezulu. Haleluya. Lingenzakalele kaningi leyo bazalwane esikhathini esiningi, even nokuhlanganyela nabangcwele. Khumbula ngikhipha kwelinye isonto ebusuku u12 uthi ecitha ungena umfundisi, umoya wami wavele wachima ibani, vele kwaba grieved. Ngabathi hayi uNkulunkulu wathi phuma la. Ngahamba bazalwane, ngatshela umuntu mama bengisengaye, ngathi uNkulunkulu uthi ngahamba. Wathi umfundisi bangabe kusho uNkulunkulu ngahamba. Angazi bazalwane, ulwazi. Haleluya. So we need ukuthi sifune uNkulunkulu zonke, singazenzeli umathanda
insindisi imnandi uNkulunkulu wayo. Haleluya. Manje sizothola i-worship eyi-1 bese sicele ababili abaphethe ubufakazi obujulile bukaNkulunkulu. Haleluya. Ubufakazi kakhulu bazalwane obukaNkulunkulu obujulile, ubufakazi obudumisa uNkulunkulu ngezinto akwenzele zona. Haleluya. uNkulunkulu abusise. Amen. Qhubekela wahamba nathi, yena wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga. Wachama yeluna, oh wachama yeluna, oh wachama yeluna, haleluya. Wachama yeluna, oh wachama yeluna, oh wachama yeluna, bathi yini ngilukula tawula Juda ne bathi yini phela ngizusisi lapho labantu ukuthi ngifuna ngathi ngonyama yeJuda ngazibona lapho manje sonke siyaqhakeka ukuthi sithini
ngicela ukuhlakaza bazalwane. Hey ngoba ngithabethe ngiyathula ngiyabona ukuthi hayi ngangithula ngishile. Ningamangali bazalwane ukuthi ngisabami. Kodwa hayi inkosi izoniphama. Amen bazalwane. Ngicela ukubonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Mina ngifuna ukukhuluma ngoNkulunkulu namandla awawenza ngiyini. Mina ngihuzukile kakhulu empilweni. Ngiphelele kakhulu empilweni ngishwe impilo. Manje ukuthi angisukume ngikhulume nokuthi ngifike la kule nkonzo yaseWilliams. Ngifike ngisenkini kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu wathi wafika emzini wami. Ngingoni ngiphile esomeni, ngizalelwe esomeni, ngizalelwe esomeni, ngagana esomeni, ngaba yindlela emhlabeni. Amen basaba. Wafika uNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi ungibekeleni. Empilweni yami wayengithanda kakhulu ngoba kuya akusuNkulunkulu ngabe angimanga nakulesikhathi. Amen. Wafika uNkulunkulu ngenza izinto eziningi basabani. Kudenyana kodwa ngizama ukubasho. Okay bazalwane into engizoqala ngayo ukuthi kuze ngifike la ngiyoma ngisala nina ngifike Holiness. uNkulunkulu wafika kusibusiso ukuthi indodana yami indodana yami Sibusiso wangena kuSibusiso umntana wayo angahambi noma umntana ongathandi wakhulela nje abantu bangamazi nomnyango kodwa ngamangala ngisebunzimeni ngoba uqaleni kwami impilo yami la ngiqala khona uNkulunkulu ngikhiphe kwisimo wasuka lesikhathi kumele ngihambe manje ngiyofunda esikolweni ngoba lokho bengiyofunda ngazi njengoba abantu besihamba ebantwini inyanga uhamba uphahla usebenzisa amadlozi wasebenzela nkosi bengithi noma ngithi yeza umsebenzi wabaphansi bathi kunomsebenzi ukuphila ngithembe bona kakhulu ngithi yibo kanti ngilahlekile kusasa ngithi noma ngithola lokho ngitholayo ngithi ngijabulisa abaphansi kuzojabula abantu bajabule baze yazi babone ukuthi yazi umkhulu kunomsebenzi wenzile bahambe bajabule babazi ukuthi awu kusama msalani kanti kanti ngilahlekile bazalwane yazi wafika isimo ukuthi la kumele ngiyofunda khona ngibuyele emuva wathiwa ukhulele emzini wenyanga babe inyanga bayathwasa benza bonke nami ngahamba ngayofike ngayojikiswa khona kuthiwa uma uthathwa kulomsebenzi osebenza ngabantu yofunda ukusebenza ngabantu ngeke uphumelele labantu benyanga azamanga ngasho futhi ngithi hayi baphethwa amanga soze uphumelele ngoba bazokuvalela umkhulu wakho uzokuvalela ufuze uhambe uyeza ukuthi nokuthi bazalwane mina ngitraine ngiyenza izinto zobumnyama ngazi ngithi mangiphuma esikolweni ngiyakhona la kulezi zinto azingisebenzelanga bazalwane azikwalile uNkulunkulu ngani ngoba ngangibona kuba mnyama kakhulu kodwa waloko anami hamba nami angivikela ezintweni eziningi wathiwa uhambe manje uyoyenza lento yakho uthatha umsebenzi kamkhulu wakho ngoba wayeyilokhu nalokhu umile umkhulu ukuthi uzovaleleka esikoleni soze uyiqede nale 4 years oyenza ngoba ngisaba ukuthi uSathane wayengisabisa ngangisaba kodwa azange ngisize azange ngise nowhere ngoba azange ngiye ngikuqede nokuqeda lezi zinto zaba ngavela ngaphoza ngaphuma kodwa ngaqhubeka ngomsebenzi wami wesikole manje uNkulunkulu wathi ngiyazi ukubekelele noma ungaya uyele kuthiwa kukhona lezo sikuthiwa umndawo hayi awenzanga umndawo imali engizilahlile bazalwane kungabonakali mangifika ngilahla imali makumele ngiyenze ngiphume bathi yenza angazi ngasho ukuthini ukuthi ngisebenzela izinto ezengekho bazalwane kwazi wafika uNkulunkulu wathi asoze ngathatha konke ngihamba ngiyolahla yonke into ebumnyama ngathi lo angisayingeni ngoba ngiyabona ukuthi akulundayo wathi uSibusiso makakhula it was 20 I think it was 2020 2021 when you said
2024. 2024 uSibusiso wathi kimi mama so sambazo athi mina ngifuna isonto ngithi uzothatha isonto amasonto mangeni Sunday na amasonto singena la sifuna singena sikhulu athi mina ngifuna ukuya la ngiyakhona kusasa uSibusiso mase ngiya kule sonto ngiyezeni ngihamba ngiyosontweni uSibusiso akasafuna ukuya esontweni athi angifuni lesonto mama ngifuni la ukuthi khona la ngifuna khona ngiyokhonza khona ngithi hayi ngize la Ususo yazi uma siza athi sakana kuyazathi ukuthi athi ngiyazi mangibheka 1 hour drive ngathi uSibusiso safike wathi GPS ubamfundisa ukuthumele i-location mangicheck location awu Ususo Sige silahle khona la lithi singene sibuzo kwamotha ngingene ngibheke ngangena ngoyisonto liphezulu kahle umama ophethe inkozo yakho ngathi lithi sifikile kodwa asifikile ngithi Ususo uzongibulalisa ngabantu Ususo uyazi ukuthi abazali abaningi namhlanje bakhalele ingane zabo azahamba namasonto bafuna ukukhonza balahleka namhlanje Ususo ngicela imali yami lonke engikunike yona konke okuphethe la ongakufikisa eSouth kulethekini ngoba uzohamba Ususo ufuna ungakutholi sibile noSibusiso kakhulu sijike sihambe sibile Ususo ngizi la lo msebenzi wami awungidingi la kusedeni Ususo ngizofika kanjani ama-clients wami ngifuna ngizoba ngisetsakani ngiyofika nini Ususo ngithi Ususo ela ukwazi ukudrive yimi driver awazi lutho uzozwa ngama ngihambi nawe ngisayetsakani masifika endlini sihlale ngithi nama athi mama la masonto angiwafuna amasonto la ngithi Ususo yazi angisayingeni indaba yakho sasala 3 months ngamphela church kwakumathi singampheli kodwa wathi mama ngicela unginike i-chance after 3 months sasiye kwenye i-12 apostles baba badisa laphiyana ngilangazi ngikho ngoba phela ngiyebona mina ngangimbomo baba bathi Ususo wathi manje Ususo esontweni next week Ususo wathi hayi mama hamba mina ngicela unginike i-chance yokuphila mama cela wathi Ususo ukuthumele ubamo ukuthumela location asifiki Ususo limala athi mama khuluma naye ithamanga ukuthumela location elingomshutha yikho lendaba ngithathi futhi bekumele kuba amabaptism la uqala 2025 amabaptism kwisonto namhlanje ibaptism i-Friday kuye whole night prayer on this week ngikhuluma lo wami wathi ninjani athi amen ngithi nikhonza athi sakani ngithi bengicela ulethe umfana wami uzobhakadiswa athi usindisiwe nathi usindisiwe ngathi Ususo andibona usambi namhlanje kule sonto ngithumele location angithumele location mayithumele location athi Ususo liyafana mama sizi the day sathola i-holiness ngisibusiso sengilubeni kwamonza amen bazalwane ngasika eholiness ukungena kwami nje ngaba umuntu ohlile ngazwa ipresence kaNkulunkulu ngiqala nokuyizwa ngoba la ngihamba khona ngikaze ngihlangane nepresence kaNkulunkulu bazalwane namhlanje yimi lo mamsala mina ngile holiness indlela angiyizwa nokuyizwa ngibona ngathi ngisuka la ngiyapha akusekho bazalwane ningi bazalwane ngisho manje ukuthi mangikhuluma manje angisho ukuthi ngipromotha umsebenzi wami noma mina ngisebenzi ngizimele bazalwane ngangihamba ngithatha izinto zokunyama uthi bakutshele abanye la basebenza bathi hayi ngapha ubaba bayenza ngihambi ngiyothatha ngenze konke bathi bangena abantu ubona ngathi yathi badineka kokugcina bathi bangene ubona badineka kokugcina kumnyama bazalwane ngicela bazalwane nkosami singaye emnyameni uma ngabe khona sukwenza sila witness asibe nefiliswane ngendlela inkosi izosifundisa ngikhuluma namhlanje ngibona imehluko omkhulu ngafika e-witness angikhumbuli ukuthi kunamanzi ngigeza ngawo angikhumbuli ukuthi kunetswayi kumele ngithenge
konke kuyenzeka mala imanga uNkulunkulu anyenzela zona bazalwane. Namhlanje ngithi uma umuntu angangena kuleyo ndawo engisebenzela kuyo ungena nje ngoba uNkulunkulu ngithangisize futhi ngisebenzele ngokweqiniso. Ungena kwakhe nje athi ngithi kwenze njani athi ngiyazizwa ukuthi ngifikile endaweni yangithi. Ngithi kodwa ukangena ufuke ubone athi ngithi ngiyazizwa. Bazalwane ngiyambonga. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Asihlale nenkosi. uNkulunkulu uyazazi izidingo zethu. Uyazi usibekeleni uNkulunkulu wethu. Asithembeleni kuye ukumdumisa, simdumise, simkhonze ngokweqiniso bazalwane. Namanje ngisabuza abanye abazali bazalwane cela ningisize yini ukuhleka. Bazalwane ngisizeni kodwa umoya ongcwele ngisize uyangisiza ngoba sengiyakwazi ukuhlukanisa ukuthi emhlabeni kuphilwayo impilo bazalwane. Ngiyacela sihlale nenkosi. Sithembeleni singayikhohliswa abantu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngafa ngafela esonweni ngingatholanga iqiniso. Asibasizeni abanye abantu abasemnyakeni. Labuye kuba. Yeah.
Amen. Siyabonga abazalwane, masibushaleni izandla ukuze. uNkulunkulu esimkhonza abazalwane uhlalashe ukufundisa athi uma umazi nge-level engaka naye uyo-operate ngale level engaka. Menze mkhulu empilweni yakho. Amen. Naye uzoba mkhulu. Haleluya. Ima kusesenezinto sazithembile nemali yakho nobunzima ohlangabezana naye bese sewuthemba zona somewhere, naye uzoba kanjalo. Amen. uNkulunkulu akazifosteli emntwini. Yabona abantu abaningi abana-understand le verse, bacabanga ukuthi ikhuluma ngokusindiswa. Ikhuluma ukuthi akazifosteli. The more wena impilo yakho uyifocusise somewhere, usesenezinto ozithembile, naye ukuleyo level until kube uye obusayo. Until kube uye obusayo impilo yakho yonke, thembe yena ngokupheleleyo. Siyabonga abafakazi, qinisa abaningi. Amen. Until kube uye ophelele. Yabona leyo nto leyo ekushayisa uvalo mabangathi abakwenze ukuthi usasaba, kusho ukuthi iyakubusa. Haleluya. Kusho ukuthi iyakubusa. Amen. Zofakaza nami kancane ngisinafset. Emsebenzini ngisafika vele ngisashumayela abazalwane leso sikhathi, ngisashumayela kakhulu e-training, ngihamba ne-training jobe. Kwathola ukuthi basinikeza ama-envelope, I think it was sekuvalwa, basinika ama-envelope ngoDisemba, bathi bayabonga ama-contract wethu aphelile. Ngabatshela mina sihleli ku-boardroom ngathi hayi la mina ngilethe uJehova la, next year ngizobe ngila ngoba lo engihamba naye ngiyamethemba. Haleluya. Unless une-plan elinye-ke yena, but mangabe ulethwe uye la, laba abantu engakhuluma nabo bangakholwa abazalwane, uyazi ukuthi wena you can save even abantu abangakholwa ngenxa ye-presence yakho. Amen. So asike siphumeni kuleveli yokumbona, simkhonze, simenza abemncane. uJesu kulokuthi ozothanda umkakhe, abantwana bakhe, imoto yakhe, ukudlula yena akamfanele. Usho uJesu Kristu, even indlu yakho. Amen. uJesu bazalwane azikwehlele bese uthi makafeyile yena. Ngifuna ukukutshela kulapho uzombona khona. I remember lezekhaya engingangena ngayo. Amen. Bake bathi bayayilanda sekuyi-3 months ngayibhadalanga. Amen. Ngavele ngathi baba ukuhluleke wena, bathi bazoyilanda, kodwa uma ngiyiphiwe nguwe yabaze bayilanda. Ngishiye egaraji ngihambe ngiyomsebenzini ngama-train, shumayele training, ngenza umsebenzi kaJehova. uJehova wenza umsebenzi wami. Bafika bazozilanda leso sikhathi bazalwane iy'moto zazilandwa, bangadlali abantu bey'moto. Bona imoto seyimile la ngaphandle ihlisa leyanto leya bayalayisha front opposite. Mari yami nix. Amen. Hayi ukuthi mina bengingcono ngani, kodwa umenzanga ukuthi ileveli yami yokumkhonza beyingekho kangaka. As long as uJehova usamenza khona into oyisabayo makumele kwehlele, usadlala ngevangeli. Ivangeli la kaJehova bazalwane. Amen. Bazalwane makekafeli uJesu, uzitshela ukuthi akafeli uJesu. Haleluya. Akhona ngajela omunye umama, akhona ama-account zivaliwe izinto athi bantu umsebenzi yaphela Friday bawuthini indlu wathi ngathi mama uyamazi uSumakade. Uyazi ukuthi udala izulu mhlawumbe le nto uyaze basayikhulume ofisini lakho wena ungakafiki nakuwe. Amen. Ufuna ukumtshela lebazalwane level yokumazi uNkulunkulu sizoyibona ngerapture manje ngelisuni. Abaningi bawusiphila yilapho ekuzobona khona ukuthi abazalwana kubani. Amen. Lapho sengasenandawo i-access yokuthi ukudla ingasekho, kulapho sekuzowazi ukuthi siyobe sibalwa leso sikhathi. Ngoba kwamanje vele njengoba sihleli la sector ngathi siyamazi, mara sithi masivuzo ukuthi hayi cha ngiyi-1. Haleluya. Ya uzobona ngiyi-1.
uJesu uthanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho. Olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yakho uyakuzuza. Wena usafuna ukuvikela. Haleluya. Yesu Kristu inkosi bangcwele manje uzoza ozosinikelisa. Haleluya. Siyabonga mama inkosi ibusise ngofakazi very powerful. Siyabonga Sibusiso. What a blessing my brother. Ubekela